Welcome to Meisum, Dr. Lightson. Nice to have you in Meisum. Oh, thank you. And New Year khai nang suda na we na Meisum hoki ji hiring phaye. John thang chang na we BIRAC we bao sha la ga chung kring phaye. John thang chang Dr. Lightson na BIRAC Biotechnology Industry Assistance Council na invite sa la ga proposal, invite sa la ga grant sanction sajli Dr. Lightson Ngashangva clinic jiwang tung chung kring phaye. Dr. Lightson with specialization in development of biodevice or micro-biodevice, especially biosensor, miniaturized diagnostic device, material science department line, Ariri IIT Guwahati research scientist at the clinic. Dr. Lightson he and our doctoral degree Japan we Advanced Institute of Science and Technology. Our bachelor degree chemistry St. Stephen College winner kupsangai kala MTech chemical synthesis and process technology Delhi University winner kupsangai simultaneously master la JAIST winner kupsangai. Thank you so much, Dr. Lightson, for joining. Thank you so much for the introductions. John thang nana samgapang BIRAC we grant we maram sili deuka share samigla. We'll start with this and then we'll go into the later today. Okay, thank you. Meisum na hitada ilila congratulations kami jiwang ning shik zangkat dalaye I wishongai nala kala I wishim kore nala ning gishim lish dalaye kala Meisum lila happy new year da hang lishit dalaye ari BIRAC we maramli itum kachung gaza hi magathaila le sabai hi Department of Biotechnology Government of India we branch sakane BIRAC hi laka BIRAC we main thada focus pan of atum thada industry biotechnological industry hi progress samida kala thada manga khui maida chachap khwai gjiwi thada assistance mi gishap or in any forms of the assistance mi gishabli thada ashin ngajone Jaina Ashiwi Biotechnology Ignition Grant lay that all India we Zingum Kali Agashi call say application call say Rachi Achui 2020 we call liver Ashiwi Biotechnology Ignition Grant Northeast region the special salake the aka call say Chile that the Northeast Lily declare region now being or Northeastly outside the claiming Chile focus salaga the goal kasane right ishi 2020 we call Chile me 112 na application rami sangai kalaji after rounds of the selection itum we mitra leak bango ne the we proposal na methanol color formaldehyde chemical compounds we detect sakawai diagnostic device sham kasok ne we proposal mi kasang kasane chi itum we proposer jina ariri the relevant kasa topic aklang sa ho the grant ji sam kapang ne the shit sam ba mai kala jilang mai kharda itum we northeastly the relevant sala gaya area ka nei dela the shit sang ba mai ji kashu sade ta ji ni le yeah project ji detail samai the mang sai bang ka hi singum khani we bang reda incubate sami faila the commercialize sak fai or then we technology hi mass produce sak fai bangla jiga ma we main sada actually main sada focus sada le hi itum tada technology lab scale produce sak hi mashap mane the ji mass production we want commercialization we want itum transfer ga sahi darkar sala the itum we science kadam na bigna gujum chathe the lab li whatsa laga tada yearly or itum we mi bing machine by or machine career gujum khala le mai ka BIRAC passion he focus salaga translate sa shap kawai focus ka sama ne the within 2 years we are only tumli
incubate sang sakre laga itumwi technology baji commercialize sang khawai hi kashabin dang da focus sa laga chiwi athishu da jadwa khawai kala after 2 years ba ashui BIRAC bashui or DBT bashui na khangjon male limre after 2 years itumwi kaji jawi the individual commercialize sang havitili individually itumna da satu yogi jini jibanji ba. Okay. Kana nari mention sa actually no we proposal jili or no we project jili ari hon chok tak lewe na relevant sa kachi mention sa ji kitiyo ka detail sa mai share sa mikila. Okay. Firstly, we tada alcohol poisoning or alcohol we maramli tada kajong kana hidle. We tada alcoholic drinks shigajina dam taran tada 2019 li for example Guwahati alcohol poisoning we wangina mi kajong kala ka chi sam phang ba mai kala tada we report magasa tada alcohol poisoning we maramli thi khai ka za kajong kala leipabam gajine jena we area liver ariri alcoholic drinks ka adam tharan hili contaminate sa ka ba chemicals main sa the we main components hi ka janga the alcoholic drinks liver ethanol the ethanol ba hi na main constituent sai jiwa we pasali that certain limits we wang sa kazuma lay mane the ethanol we production we alongli kala aman we alongli khayang adam tharan hi that awi compounds the chemical compounds we maramli khamdu adam tharan awi properties ping chemical properties physical properties that traga like babame awi characteristic the properties ping he ngarai ge cha compound akhle methanol da the methanol ba hinava the produce ka salila pai mai babam kala aman la pai mai babam che na kaji ka thana methanol ba hi shin laga tada or manat laga tada yor thi gai or kali ka sa da itumna kaji ka chemical shin laga alcohol we wang that the kila produce ka sadam tharan chemical reaction in methanol produce thui khai le ba mai kila we production unit chilija chena that intentionally or unintentionally methanol he produce laga we that kamang adam tharan or we that khayor adam tharan chibajina migajung khali sagaju leiba mai iba hi we nervous system li direct sajo gida we that effect pa hi kido thak mai khare kala jile lang mai khar da we that methanol poisoning ga adam thran or alcohol poisoning ga adam thran we that ariri that leida khlei wa long li khiyang adam thran cases ka chung ga shock da lei hi that aman pai la ga na yor da khlei that we traditional sala gaina traditional sala gaina produce sa dakle alcoholic drinks ka chung ga hina that poisoning sang sa ge northeast mang limaning nei india li la chung shop ba mai ayang le that most that relevant sa dakle hi low income settings that paisa ka chung ga malai mata that we that mangayao gida na lok mangadam thran aman bai kamai jiwa lo thran we aman ka bai jina we wang phasali sagaju tra hale ba mai chena main sa da we northeast ka thali khem adam thran ga hiwi cases pa hi we that traditionally alcohol produce ka sala le ba mai Assamese mang maji mane we Manipur we miruno Nagaland we miruno or even Arunachal we miruno that traditionally produce ka sala tra le ba mai the we produce sadakle alcohol we produce sadakle ara we device pajina ka har la jika ethanol produce salika methanol produce salika ji hila yang bai kala jilang me khar da yor da le jile methanol jang de lega kala e consume sabai ra ma sabai ra ka ji da rapid sala kina thakla ina da detect sa ga shaba okay the test kit akane
chế na ariri trong the COVID we situation we vang ngay na itum sanitizer là tra hasi chin to bome sanitizer hi li tum we chemicals that methanol hi shijin hai la tra hali pa bome the atom na manufacturer ga sadam tran or itum the your the clay sanitizer bottle jili that the mathala ina mayeng mada kaya ka percentage kya jang lakli kya ka tha lakli ki ba jim maga thai trak le ba ina thang la hangau la ethanol wi ba hina man la teu sak mai bom kala jilla mai khar da ethanol hina ithumi kada produce ka sali slow sa mai ba mau chewi da methanol hina shijin tui khai replace sa tui khai le trak le ba mai cheina methanol hijin laga sanitizer laga hand sanitizer sham laga mi gujung kala thi khai le ba mai US ka thali kala jilla khar da Iran liver methanol in kigla mang ka COVID chili virus chili ngar chapai ki chu wang in the direct mang sang la haila le ba mai the cases ka chung ka shop ba mai ideally la shop ba mai methanol poisoning sanitizer le shijin hai like shop ba pam da klei ka chi methanol poisoning or alcohol poisoning we maramli chi thata detail samai da thata hangai re kala chui test kit pa ji ina shem da klei test kit pa ji na thata methanol or alcohol poisoning amang maning la ara thata simultaneously or thata simultaneously maning sal na na we ninga chang thi shu da formalin the itum na market li thada 2019 or 2019 li case shop ba ma ya highly formalin sangau ki da mayor by mira or thada IRW na makuyung by mira ga chui thada cases shop ba ma he formalin he chui wang ni shi nau kla ji ka ba thada mashwi ga vai ya mashwi ga vai chemical si no je na mashwi ga vai atum na apam ka da we na phung wao ki da khai hi va da shui da ngalang da da nganam bai la kau or ngalang da shui bai la wi da je na formalin hi shijin da ka or athum we asali kap ka sang runo or athum we formalin li da kharul runo ya ji ka jila da kigla sa la ga ithum wi wang ithum wi jong nord east li da ki thada do import ka sang ka chung le le ba pang ya the ji tha wi wa na pen sa la ga the masa bai mira ga ji the cases le shop ba mang ji ne the hi na ithum li formalin hi na khilis ka thada how kla ji hi ba hi carcinogenic no je na carcinogenic ji ga ba cancer ga za bai ji de la za je na chung de shai ga dam thran or ji maning ga cham sa da khai ji chung de shai le ga ji formalin ji na ithum li pasali chung da accumulate ka sadam tran or jimaning kai thumna ka teu shai sala la tada kasang ka shai wa je na formalin ji thumi pasali accumulate sao da I thumi pasa ji na thumi immune system ji na mangarar kra adam tran ya I thumi asa pasali tada sazu bai or sagzu tra le ba bam kan jin wa je na ada we thada poisoning we thada symptoms la ka chung le ba ba ma hi tha khawa hi tha re ga ji we thada symptoms le ba ba ma ka I we test kit pa ji no wa thada khai jili formalin jang le ga ma jang le la ji hi detect sa wa ya ngalang da thada within 30 seconds li thada result of some phang ba mai ina la thada Guwahati li pam la ga at least abam ka thum we na la thada test ha ya the khai jili the formalin jang ka ma jang li la ji the result ji the within 30 seconds li sam khamai kala jil lang mai khar the relevant the sensitive salak kahai kala jil lang mai khar da ithumwi the just asamang li the ithum just scratch sa la the sa la test sa la or jemaning ka awi scale ya awi khai wi ahui jili the ithum na touch sa la the test sa la formalin ji sang kham sang klag ji pa ji the certain percentage we ati should ithum na the thai kui bai ba ji hya ha jang de le hya ma jang mane ji je na World Health Organization na ithum le hya ha jang ka wa shai bai hya ha jang ka wa ma shai bai mine or ithum me ba sa li sa zure ji wi limit na wa mi ji limit ji le hen nai ka wa ji wa ithum na ma ga shai or da ithum na da ka da ma to ithum kala da
ada aware ka sanji da sala ke ji ba ji da te khui je ni thum we da northeast region hile khai we maram no or chilang har or alcoholic we maram no da relevant sai ke ji we baram we wang ina da thum we test kit hi thak mai da commercialize sa khwai xiao re le ya yes thak mai da commercialize sa khwai ji la da program shem de le ka la BIRAC na la ju khang chon sa da ji within 2 years we along le da khwishok khwai sa da kle sa na ji ba ji okay kara no we device ki kle market li phira fai tada na ki kle agency li ki kle sad le or have you started your work there Ari River itum le grant sanction masa mirang ngewa je na itum we od pa hi tada ga tha da sawara or ga tha da kikla zatwara kla ji ba ji va itum at least tada calculate sai ngai rek sawa ka da itum we no we Ari device ri tha da ma how program to gi da ji we details in wa ya ma ha we device yeah kan no we device in a develop sa device the portable sa device la household level list in by device la jiga the kanang to agency being or main market be the institutes na ji device sara we hi portable sare tada sabai ga ba tiêu mày thuy cái gì vì thật đây dùng mày pocket size xéo được lẽ pocket size vì thật đây xem khoai sao đấy chỉ bao giờ thật đây miniaturized thật đây tiêu mày đây thật đây khi là sao khoai cái là gì làm mày khá đó thật đây target pan vào hi ba hi thật đây itum na cái gì tapam li or tada kali var la tada phung wa ba ya tada git a ka sa ko tada target sa de kle sa nei ba ji ba okay all the best for your project now coming back to thank you so much no we IIT campus itum we education system hi kada lang ni do research and development kada hili ka focus magsata da even for that sake engineering runo or kangtai runo it we focus once after you graduate management sasalabai kangtai this studies sasalabai kada otpam ngalang da sam ga phang ga jiwi da that's the kind of mentality even the institute themselves so nana IIT Lyungzang laga no we to the campus we experience environment nana sadakle as a research scientist the you experience the they share some better itum we ari ri kun thod we along li the ka tha hang do targar sa ka ji research li thada focus sa laga kazat hi la thada itum we tang ko we wang thada targar sa lang kai na la thada thai ba ba mi la thada itum we IIT we thada campus or IIT li thada experience ka deu ka sam ka phang je thada athum we katam now being we focus pa ji thada athum na thada foundation la ma tha mai ba mau ka la jin lang mai kar da athum we fundamentals basics katong jila the clear ma thamai de la the sabab ma ge the advance was hambai bam kala jila ma khar the pick up kasaruno or aka the itum na the ningjang jila the athum la the chui mai de la itum expected jili la the chui mai de la the sakami or sagashab la bu mai the athum we the angla logica may IIT we na la the placement sampang laga the kazat laga chong khalai ba mai kala jilang mai kharda IIT we kitam now in dang the research sawa laga higher studies we on focus sa laga the kazat ba mai the jiwi shong in la the itum we wang the inspiration la ng sa ba mai ja in research sa laga the kido ari resam sa the itum we along the researchers
sa za dak le chung khle le ba mi tang khul naw ping la da athumui research profile ji khyang adam tran da pi thumui wang la darkar sa la kai ka la tang khul naw ping wang la yarui bi mu wang la darkar sa la kai research sa babam ka sa dak le chung khle le ba mai da ka area ka chung khli la da ari la masarang ga ji chung khle le ba ya the in terms of the ichumui scientific research li khyang adam tran ta tang khul wi context in hang logic ka chung ga masarang ga ji like ba mai ta mai ichumui social issues we maramli or historical we ta maramli or political we maramli ta research ka sa ka chung ga like ba mai ka science we really ta ichumui tang khu we along li jam cha dai thum we kshok jang runo ithum we other ithum we let's say environment we ramli or ithum we other kshok jang other ithum we resources ya che ka thau we ramli la the research sa ka pai chung ga lai babam ga ji ni te na ri other o chili shok de lai other relevance a gai topics ping chili ithum na thada hot sa la ge na the research sam hung de lai bin chung gala da ithum ya longli relevant sai ithum lila da jin ga pai ithum lila da sawa ka pai chung gala le ba mai ka ji ithum na da masa ga gala masa khiwi wang da masa thugla or khiwi na research limiting jang thugla ga ba ji la iwa ka tha la khiwi mara mai na ka tha da hang nikla ma thai thre ji ba ji ba ka da IIT li da athumwi education or tam khami we along li ka thak la ji ga da research oriented la kasala le ba subject the subject ja thumui khai mi de le ji la da kai ka na da ari shok de le ka to market li kim bai shok de le market li ka tham bai da sat le ji lang mai khar da research li ka tha da sat mai de le research li ka tha da manga khui de le ga ji wi da ki athumui the education syllabus lila the jang jang labor pa mai master adam live the na hi 1 year project hi the research mo in the saura chena master jilisam so the research sa laga 1 year ji research sau gi the athum na the research in jang cover continue sa laga phd ka khui laga chathui khai lai bam the jena the ichumui wang hi ka hi the implement sa ka pai chung la lai ba mai the ichumui syllabus li research oriented ka sala the tara khat sang ba mai kala oja na la the emphasize sa la research sang sa kang sa kui kala sang sak ngai wi the emphasis chila sami ba mai oja gai ka na the masa kan bi la lai ba mai ji oja wi dung li lai ba mai syllabus wi dung li lai ba mai kala ji lang mai kar the environment wi dung li lai ba mai the environmentally the research li the focus sa laga discuss sa laga the ok thui de le environment ji wa the jirira jang de le or ngana de le ping ai dang de la the research hello origin na wi ji last fact si im machine tu ji de interrupt sao ke ari na mention ke sa chili research oriented ke sa syllabus ke chi tha khang mai chila mashuai ka itmui wang ba lai ke sang tam fa ji hi la saklak mo itum tang khonau ping ka thau wang ba ina ka ping le chi ka thau wang na la chi la da khang han kha sangai no and then na thang mention sa ji I think achila ituna bawa ka sang phang GNV we alumni ya ka mathematics li PhD doctor sang phang ya ai itum science maths liver researchers muchung gi thai khang dei subjects bi chung mai thai what would you like to say to our youngsters the like tam khwa ji kala hida research ka sa ji like considering itum background tadang shan laga what would you like to like tell our youngsters hi pa hi wa hang sila ko tada
hang lak lu jika ba tada ke jauh wi ning jang ke jauh wi tada sa ngai wa ngai ke ji tada lei ba mau ya je ne hi ba hi ta lak lu hi ta sa lak lu ji ba ji la hang shi lak hai phim li lei ba mai tada research sa ta kle or sangai da kle ping ji li tada let lu shi da aka tada ngai the research samman laga the ningli result masam phangmada or expected result masam phangmada ningli chukru kala ning katat kai go hojila rabba mai aji ithum hi the patients le laga kashapai na dangda tada kiwi wangai na katha lagaw kala kaji banjila ithum ka thaidar sababa mai the example hang logic ba ithum wi PhD li itum hi the discovery salakra or invention aka salakra gji focus in a kasahi la motivation aka ne kasawa ka marak liver the itum hi the research someone laga let's say PhD someone laga itum na expect sa the result jima sam ka banga dam thran ningli the katat ning katat again the sakui laga I hilik research ki sabam sa dik la jang ji tha da machuk thui khai le ba mai ka PhD sa dam thran I thum wi the main target pa na wa I thum li problems sa mi re problems pa jina I thum wi research objective fa hang sai ji li problem ba ji ka tha da solve sara kala theory method chi jin ka tha da solve sara mi ka dai na la solve sa hai le sa pai ka ji ka tha mai da jam sa da awi ji li limitation leila or easily maga shungwa gshung nanang room sangnai or nanam tha khamai tada solution khira shapla ji tada ningjuk ji sa khuithei wa khuithei vai nali PhD or ili PhD sakhang sakasane ji ba hi iwa tada shan khuye jena mara khliva na ina tada tekmadela ka hai tada hek mahala gai the research topic ka hang salaga chiwi findings ma khilak la or chiwi the result ji the explain ma sa gar the na we going to ko ya long or na we wisdom we long le the na explain ma sa gar the result sam hang sal la chiwi the ka da dang do chiwi impact pa ji we impact by itum PhD sawi impact firstly itum we impact by PhD salaga itum hi ka the problems si ka the thai quira kala jilam ka the problems si ka the solve sara ji ka ji the sa khui thai wa khui thai ai ka ba the nali PhD hi va the just a certificate nali certificate kami nali na research sa thai re na research sa pai re lifelong research sau gi sau mo PhD ku bai ka ya certificate coming so 3 years or 4 years or 5 years we are long in research ko bau gi jimaning jidela research ko bau gi jimaning jidela chena research jiwa that jinku bai da or midin bai da sa bau gi jine ka na li ari li science we know or even the humanities we know or kate subject area no jili nali PhD the degree me it's just a certificate. Certify some easily that you can do research. Chiwi artificial that the itum that PhD he sakna the letter that we will bobom nigai PhD he the PhD he by the lamuki by gizum lebomia itum he patience kasala patience kalela there are say kalajilang make hard determination kalela there are sababome kalajilang make hard PhD he salaga I tada iwi research we wang na I ya really contribute tyo make sa la ra ga ji tada kapaning chu khum ju ji lai laga sa ga focus si mang ji la sa ga kaya ka tada ning ga da we experiment fail sang hai we or wa ga shung we chung khlai sa la tada no determination na focus sa la ga za kala ji la mi khar da tada no we research sa da lai hi topic ji ka by the thai sa no kala kya ka sat the thai sa no mi we wang kya ka by the thai sa la bai ka itum hi problems ai ya we tada
paina hai la mangwa ma kala satna hai la mangwa gi jung khala le pa mai che nei thumui the problems ji ka tha solve sar ka la thak mai this solve sar ga let's say in our exams the methanol or alcohol poisoning we along le tha hangai re ji na tha tang au gi jela ma le ji la je na ra chui ji le chui alung ji le let's say in a kitchen kai ji le device sem so kai ji le limitation tra le fu ji no je na ra ji refine sa lu ji research sa lu ji chung khala ji area ya the ji jam de chui alung ji le matha khamaya solution khira shap khawai kala thada chui khamaya level li khira shap khawai kiji we jong kha thada motivation sang sak laga ya kigla sang let's say smartphone jaw lo jitla apple we jam the version ke jong shop bom samsung we version ke jong shop bom ka third model shop man ga the features la the mathamai one or mathamai bam yang the research atum we R&D section ba shi we area we na the atum na focus section or area ji li the kigla sa la ga or yari bi na tar ka sa we long li the kigla motivate sam mi la ka sa sha ga shap ka chung la bam ji na wa je na itum youngster being la the itum we the any the miracle itumui birin hili politically thada solution virag baile babam or society na as a whole na thada solution virag baile babam mai wo individually itum na thada virag baile chung khala le babam mai the itumui contribution ji kachi na sang saksi kala ka thada sang saksi kaji baji phaning laga itum thada research kasa gaji hila the interesting sala ke kala jilang me khar research ka sa ji na ithum bang the avova being struggles ha the clay or let's say ramchong struggles ha the clay ji ithum na pai me da mirin ji ring pai phoi let's say agriculture we maramli research sa laga pai khmai mirin kala agriculture ji ithum we yearly production ji chung me da chui me da tha sa khishap or kigla wa khishap khwai or pest management something there or harsh sigin we maramli or the itum we environmentally the kigla decrease ma sai la ka sustain sa me da the ring of key solution kram ji the area ga chung khlai ba mai the itum research ka sa ga ji ki the itum we khanui thot ting le the chung mai da la the sang sangai kala area ji chung mai da la sa hui la ga itum we bang the kanna ga bai na sang sakai Ishnai, Dr. Lightson. No, we couldn't fan either. Japan, we China, it reminds me of your no, we research. No, PhD, you earned your doctorate from Japan. China, no, we experience Chile. No, we PhD ka kui college na no we experience like katam we research ka how we experience and then now being a research scientist here in India for the environment itam kashi katam we environment khangtei the culture ngatai ngrawau da the khangchei kala itum we rei sang la khangtei chung khleo da khangchei chung kha the lei babam re but what is your biggest take the lessons from your experience from Japan? Japan we probably itum tata chung jana la thing rock ser gai ni hada atumi develop kasa kala atumi living we tata hard working kasa gaji tata jena atumi dutiful kasa discipline khlai gaji tata yari ka tong na la tata thai babam da khlai ni tata ok tik tong na la thai babam da khlai ni ina jili jingkum mati papa maya jili jingkum mati we along jili thada tam ga khui kala thai ga khui kala thumle associate sa laga thada ichom ya long lila thada tam khui ga bai shu khui ga bai la trak le papa maya thum we ne ya ichom we thada hanglak logic ka athum la thada ichom thada naga naw thada kigla kadang ado simple salak laga tada ada lungshlau ka thalila tada
ning sang la kai cái là cái sai cái sự anh lý thật ning sang la cái thật mi sa sẽ ring cái gì là thật iva thật shan quy babo mày atom we along lý thật in hi sara cái gì lấy là cái target ngava là cái thật okuthui cái chung cái thấy lại cái đam runo ocha saruno cái là lui khwa nào runo ada atom we thật any thật works of life yeah atom we the target specific sal okuthui babo mày atom we hardworking chila the chui atishu the target le laga or focus chi chui target chili sa laga the hardworking sababam atom we hardworking ji na katha thai khui la jiga ba atom we wang oja na salo ji hai ji or oja na hi ba hi salo kala hi ba hi khira lo result hi khira lo ji atam tharan ji masam phang rang hen tang da kala chui expectation on oja ba na expect sa dak le result ji masam phang rang hen nang da ta repeat salui ji le ga ta experiment sa ba mai or ta kigla pha ba mai ya kali sam phang ra ga tha ta sa ra ta ba ga pi le lai ba mai thuma ta whole day whole night ta jili ta focus sabam le ga ta chathui hai le lai ba mai ji kam tha chi ta target oriented sau cái target chi thật achieve là sa kasala lại bơm này rakli va chế na chiwi disadvantage ban na va cái hàng là gì cái va thật target specific sa này da thật awi social life cháu rồi liền awi social life thật malai cái gì là lại bơm này ari thật Japan li thật shock được lấy thật awi society li shock được lấy chung cái thật yari na mà cái thế lại bơm này yari na the atom wang itum na the khiyang liver the mathana ya or the atom na sadak leva dak leji kigla sanak za and the paning sala ku chung le ka target the specific sanai da or the awi boss na or awi hoja na hang dak leji the salo bu ji the focus na da sawi da awi wang masa cover or masa thei mane or I masa thei tu or I masa rer mane da hangi jiba hang rer tu ki da or oja na ili ki pning aura iwi colleagues ping na ki pning aura ga jiwi da ning phanin ji lei laga da ning ni teo thui hai le ba bam kala ji lang mai har da ning li da ga tha ta ngo do athong wi psychologically sa zu thui hai le ba bam mai da ya che na chi ka hang na ta negative points ka hang la maning mane ka I thu mui wang ari ta target specific le cha ma sa ji thai I thu ma ta ya singum khali ga ta sara kala ji lang ma har da I na ari wat sa da le hi khu wang en sa de le ka ta sa de le ka ji wi ta target specific masala ta ka sa le tra khali ba ba mai thu mai tam hu na ya che na hi wi along hi le tam khi ga bai shu khi ga bai ta I thum kajang khali or jingum khali hita da sara hita da wara ga chiwi target specific khangsa kala research sa la ga jam da I hya kha sa hwa sara I hya kha sa hwa sara ga chiwi ta target specific sa ya jam da I thum new year resolution la da queen rock server bam de le re ta ya ong fil ka sa ma ga sa ji wa a kha ne ya ka da itum da new year adam li ta I jingum khali hita da sangai I ta da wangai ga chiwi ta se ha sa ga nang so da ka zat la le ba ma ya ka itum chi ta chi new year bang ni maning la ta every day itum every day ta target specific sa la ga zat nga sa kai itum we research ka sa adam tran Japan li research sa adam tran itum every morning group meeting le every morning hile itum we az ki sara kala az kali wara az ki bali sam phangra or az kachi ka experiment sara ga chi ya ishi group chili hang sane kali sa da ina iwi supervisor le ki ka problems wang na discuss sangai sala anala awi ta schedule mang hang maning la athum awi discussion time ali samphang ka pai we ali kigla kharjan sa vai we atam gajila thata khaishok mi laga sambaba me da chitha da kigla thang we ta target specific kasa akhana chena kasang khui
chỉ làm mấy cái đó chính cũng khui để target specific sao là cái thằng cái sao cái gì thùng mấy bang tầm khui cái bài chụp cái bài giống là để cái gì là thằng hàng ngày thế là discipline cái gì thùng mấy bang người nói là khui là thằng discipline cái gì thằng cái mà tại lesson nào cái sao là cái thằng rất là cái là cái means school how cái phong cái kindergarten we along đi cái tầm nào cái đó cái gì li rules follow sang cái là gì làm mấy cái đó the rules follow mà sang cái vợ atum li punishment kamera or mani cái vợ atum we atum we cái shock cái gì along li mai shi sắc là cái gì là rap bom này trên atum mình là quên atum li discipline hi or let's say oja khana o hi tha ki jibo line in the low cái gì adam thran line in mà giờ cái vợ mi ba chỉ ada ashui group ju ina makhang han ka tha or ili wing so tao ping ili mang han le cái ju insecurity kle ka tha ya the chi ka tha ji le au ki de la khwe na athum li the discipline kle or salo cái ji rules si follow ka sang cái ji ya thum wi wang the ma sa ka va ili yari ping or ili wing so tao ping ili không nay nào bình là khi phản ứng ra ili cái thằng đó cái thằng đó thùng lìa associate sang lìa cái gì nhưng li phản ứng điều cái đó let's say ít thùng thằng đó không mà mà hair đó rồi gì adam thằng không mà hi thằng đó hair đó sao cái vậy yêu hình số nào quan trọng là ili mang han lìa ra or ili thằng đó ili thằng đó society này thằng đó ili thada as our kamakau này our rules follow sama này cái gì vậy thada khánh thuyao ra cái gì vậy bang này thada rules follow cái khi là follow cái sao là lấy bao mày cái chỉ ngân đuôi là khuyên là sa sang miao cái athum ling cái chỉ khang sắc ba mình là cái hibai hima thai hibai hima shung hibai hi thai cái gì mà chỉ ngân đuôi là khuyên là tầm mi ser hao cái khờ tâm thran athum li hang lui cái gì mà ta lui cái gì đó là thada thế này thada tada traffic follow sarlo je adam thran tada follow sathik sero ke ba na khala tada traffic chi tada matung magam da ka la malai phlong ma ya ta mangui la ko na ka ji na ara athumui culture chi salala or whatever education ji salala athum ningan ui la ko na tada tamni ser khaina wa je na athumui basic pa ji culturally am tada athum Japanese we let's say traditional dance ngawai or athum we traditional sana gai thada lasak ngawai folk songs ya the chikatha ji manui la ko na kindergarten level le na tamni ser khaina wa ji wo okay jawgi da athum khara dam tharan la chi thada khamlai lama malai babam ba jilang me khar da foreign ngalai li bam sarno or kadai li tada zat sarno athum we culture ji thada index sa so gi la athum wa ya the je da nganui la khawena tada tam khami ge hi important sa ka jang ka te jang ge hi thada thei gu hui le lai ba mai je na ithum thada ithum ina ngara bing li ithum na tada bible dila tada ka hang athi shoot le an thada nganui la tam ji thei ser from ge ji thada a kha thei gu ba mai je na now ngara bing jina tada success mang sa adam thran or athum na meaningful life ma khring adam thran or mo thu adam thran ithum khalat la tada tam khui ki ji shu ki ji mana o ina manui la kham thada ma tam mi thuai de I wi shongai tada wat khai le aula ga ji la tada phaning khui ma chu khui la tada tar kar sana ke jena manui la kha tada ithum tam mi gi ji shu mi gi ji shahan chan han no ithum culture ya ithum tangkhul wi culture ithum nation ithum tada aka ka chung ga ja ji tada tam yaw si gi ji wa khamalai la kateu khamalai sala bai kha ta ka tong ba mam lai mra ga ji I wi thei khui kila shan ga pin ho chena ta ka jung ga lang wai le kha ta ji bin ji ta hangong ga na ri ba na athum ta Japanese swing wi di thum na ta shan khwa le athum wi culture athum wi discipline kle we all know about that kha athum citizens being we clearly mentality li aram shem kaka or aram ngalai li legacy ji tada chui la gain le ji is it true to what extent tada thum chi athum we mentality li athum ning li ka tada sharp mashungai
tada leila ka atumli tada ramwine or tada itumwi, let's say iramwine jaika or ishidangkulwine jaika tada ada kok kayang salaga kazat kaji tada labor me atum ya jeda the example akakani tada hanglu jikava atumwi abam hiva tada natural disaster na tada pui gijine earthquake kharano sipanjing road wina kharano or tada snowstorm gasarano tada akali ya ka tasala jam the earthquake rather building gadong tada kigla khanukai salala tada within few years we are long tada nganinga kshap khringa kshap ji tada tek mdela ghai akano atumwili ka tha jigava hiba hi jam the earthquake li Sazughai or Kilo family being Sazughai or me Sazughai building Sazughai being here Jibingji that I politicians by in the South East he will local representative by the South East it will be opening money by here it will Saran money money Kaji Malay Jidala okay that the Targar Gasadam Tran Gaja Adam Tran that no Kibagla Ikibagla Matela that Wang John or Kigla tada wakang kui ya Jane politician labai professors labai scientists labai or tada farmers ping labai tada kachichau hi ot ngalang gaza ka jong kale sala athum na tada athum hi tada chotle or hi tada kigla sa dele ge adam tran tada Japanese na ga tada tada jui ningli kale ya tada nationality ya ji tada kale ji nation li legi shi ji ji thata ji tha wen la thai ba me ta ji tha ji akha je na ga khane li thata athumwe profile ya athumwe profile ji li ja kha check ma ga sa ja ro le ya ka jam sa ta ocha ru no or pastor ru no or professors ru no or director ru no let's say medical doctor no engineer no farmers no tada kachichawi otchili tada respect kami ya tamse no we ina no we otchili respect kami nana you otchili respect kami ji tada athuma le ake jiba jena nana tiome ina chume nana chume ina tiome ji category ji cha ma thai khim ne iwa ya khalaila lai sapai malay amragzila mahang bay me anka the iwi thai kwili thada athumwi thada society athumwi thada structure baji thada the kyashi khang rok ji baji ba thada leila ke lui khwana bing li khya gashi akha je khwi wang yin kyashi ogle ji kha athum sa de klei mang de klei ji ke ji wen ra khla ge ji baji thai wo yang jaw gi da athum hi jiwi shong in la akha jena athumna otsa da klei psychology the integrity le le sa da klei sa ku te chili khya ga shi akha ya the athumwi the mili the khya shi ke thai chili lang me khar da mili the sa da klei wa da klei chili the acknowledge me ke thai ji the or understand sa me ji the chung sham kui ya jena thumwi Japanese or Japan lately thada thumna lai shi ji athumwi shong da thada kya kha athumwi wang chot salala athumwi wang khanang salala khang khui mi khang ro ko ma chon mi khang ro ka ji trak le chile 2011 li pam sai tsunami ko ka dam chile sang the chile iwi ithumna pam de ji western coast li pam e ka tsunami ki sokchine eastern wak shok jine wa che de chui impact pa chi wa ithum wi shong cha khama le wa ka ada jili thada main epicenter jili shok tak le wa da kle to nga ji ada khayang adam tharan ada athum wi Japanese ping na thada jili focus sa laga ka tom mi da kle or jili thada yang sang mi da kle to nga ji thai laga thada ningli as ada athum hi athum khala tali legi shimaning ka wa athum wi ngalai legi shimaning ka wa ya kha da focus ma sa ya kha da khila ma sam re ki ji da ma chuk khwi
the west we showing the north east all the ralaga the ba hang jon no or the atumna the supply sakami or the kigla the whatever they can the kigla na jon kami ji the kachung ga thei khui or shan khui sam phang ko mai chile. Yes, na la khang thala athong wing le li the typhoon or earthquake tsunami the shock on laga disaster rashon landslide rashon laga da athum klata ngjon khongro kchi sense of kadang do oneness ngjon khongro shem ka ka ji haklai na kai da na share zaji the appreciate salage admire sai ithum wing le li now coming back to Iram Shong achugum ba mi chung ko ungda da lai ka tam naw lo ungda kham thala chung kung le kala mi la chung sang maman khangri mag pha la chung sang maman da ram thing li zal laga sa khang kan la chung khlei bo mai kong la da pre da itum na khai ka phamong da ma pha loi la tai hang ngai na khura khai da kong ngolung gui khlang laga thingna ra hala da ramsa khai panau da chung ga da phashai laga itum preserve kasal ji hi balak ji ta the ka one thing naram bashi wi now talking about that Thali biodiversity kijido naram muje management committee iwangwa impressive sanai naram muje kajibava the way it is being the form naram tada jili manga khuida kleje yangra laga tada apam ji haklak hamning sal pai ka the way it is being promoted yang organized salagaina or meaning la jamsa the biodiversity of India we are seeing the ngasik laga partner salaga jelala or meaning ka the even website la sham laga species identified salaga there are many cross learnings that are happening ramli chui awareness create sadakle participate sadakle yang like katam now lui khwa now involve sa sadakle I think tao nào chung ga hiwi na shikui bai kala hiwi impact ki ram khu khong nai ping li la da ngaman na sak la ka iwa I thing sangai. So can you throw some light on your naramwi natum initiate kasa? What I know is you are part of that, and then ngaleng shim is part of that. Kada natum biotech katam knowledge chung mai den naram ya. Ai biotech katam now khani mang mane ve. The way this has taken shape. Throw some light on that, yeah. Iramwi biodiversity management committee the form ka saji ba sang range da jingkum sang bai thui da jingkum ka thum ka tha or jingkum khani ka tha kigla zat mare ka currently da itumwi ramwi ka shok jang jili da itumwi iram ka tha hi ka ti no ne da itumwi ram hi tio gi da itumwi resources ila the limited sababam jilang makar the population of cover zingum limitai sambabam ka itumwi resource pa hiwa or itumwi ngalai hiwa ka sangmaning la ka ngalai hiwa da jishon me gi jinda jili product le jili lay the clay sa yur jili product le china ra ha pin chi itumna preserve masa ka va hiwa masa bai from rele sai gi jibui da thai ko khui tara khalai babam me da yang ka tam na ka sa da ka ji yari bingli or ram now bingli tada ka sabai nang da preserve sa kwesa se ka sabai nang da tada itum hili depends ha lo ti yogi de hiba hiva ka sabai nang da matha da hai sei ga jiwi tada awareness la tra khala tada khare li la tada khui ram babam me o khara wa ya ka itum wi tada awareness khui raji la jamsa da tree plantation jaw lo jilla da tingrong tingkhar lingsang laga da kigla gasawi
awareness campaign ka sala ga khira babam mai forest department ka thali kigla link up sala associate sala ga thada thumbi shongai na kala jilang ma kada individually or thada organization ka jigthana thada khira laga thada NGOs ka jigthana thada thinker khira laga thada kigla sa khandi wa khandi jong la le bhom ramwi thada kashok gazang ya li iram gadai ka thak la jikaba thada mai kasu adam ni thada mai sumiyai ji no thada lamhang jili thinker thingmo portu ra ja adam jili lingsangai ra chun julai li lingsangaw ra thaka kan re exam li thada mai thoda ho or mai sumi ho jaw gidara ma hak sang na rang laga thada thirot khai la tra le ba bam yang te the ichumui wang thada hibai hi thada cycle na sa thiau ji le thada kali sa dan na lingsangai ina lingsangai la thada mai thodai or ki hi na thada ki la sa hai thada sa khai ga zamau thada ya the itum ketiau ka thada scientific sa mai de chiao ni ka thada hang ni le ji ba ji ya thada itumui thada species ping hi itum ramli ka thama mai de sambang de le kala itumui sayu va yu hi kya le de le or ka thada le ting na ra hi kya ka thada le lak de le ji wi ya tissue de ara study sa ka vai or ji ya tissue de itumui ari thada data collect sa de le sa ne thada ka thada it's a small thada organization banai na ya ka thak le ji ka thada data collect sa la ga iram li sam bang de le iram li thada le de le already ya iram li le de le resources pinji aku gai bing hila thada resource a khane indirectly or directly thada resource a khang sai jena thada iram wi resources pingi collect sa la ga ka thada juya ti should assess sa la ga thada kigla sa khwai sa si juwi target mane chama jawe ka gishabai na nang na itumui thada data collection bang maning la ara itumna thada sa da kle wa da kle hi thada it's just thada itumna kareli sa ga hai with thada extension mane thada ramli thada tree plantation sa se or hita se da thada sa da kle wa da kle to nga ju thada extension mane thada tiao mai ka thada phai ga kar ji thada ji mang ji le thada seminar or awareness ka samang maning la ra thada phai kar ji thada tiao thada kar shop mane ju thada area ju ne thada iramli jam sa samphang da kle species pingji itumna border la ka ya athumwi Indian biodiversity we border la le website ya jili itumna la itumwi kigla group phali biodiversity management committee we group page ka shem khui laga Facebook page mo ngai na a khale athumwi ta web page or website jili web page shem khui laga ji itumna ta jili kigla upload sai ji upload sa laga identify ka sa one thing yeah jena scientific name khimamai kala common name khimamai kala thada jiwi ara ji thai ka ba og thili leida klei itumna magathai itumna jamsa jiwi value magathai jaw le ya jiwi value magathai bin hila thada thai khui khang sa ka jung le jamsa itum mara clever thada thingna aka or thingrong aka thada kai ka in force ata ji the he li amin ki hokla ji magathai hina thada itum research ma sa ga bai or jiwi value magathai kher la lai ba ma ya the chikatha ji jamsa the jiwi web page li upload sa laga jiwi expert pingina tada athumwi life science we expert ping botanist ping no geologist ping no athumwi experts pingina o hi ping hi ba hi li hi hoi ja athumna common name or scientific name ji thada hangi je na ji identify sa hai wi li ara ithumwi tada jiwi na ara ithumna values ping ji la tada chung me de la thada extract sa bai le ba ma ya je na ji ka thawi thada target mane ari ri we ya thada ya ji thada at least 1000 thada 2000 ma ka rang e acha kare kum ji wa 1000 lang hai ne ka ari ri la thada upload samaman or kigla identify samaman la thada iram ni sam phang de le iram ni thada species or iram ni thada sam phang de le sayu va yu or akua ka
or tingnar having ji the collection like ji high the preserve ka sa jaw related the high the like sa ne kali ka sa the ji na identify sa ko lo oh hiba hi extinct sa ki jai re hiba hi wa the hiba hi wa almost the extinct ne hiba hi wa og ji ka de li lam sam phang li mi ne ka ji we the rar sa la gai species ping na sam phang ba mai ha the ji ka tha ji thum na preserve hi ka tham mai the ara methodology hi ka tham mai the shi shin la ka chau si ka ji ya je jam the propagate ka tha the sau ra athum ni jam the let's say orchids jaw ro si le orchids si iram ni jam the sam phang de le orchids wing hi ara ayar ka daily sam phang li ga sam phang li or hiba hi almost extinct ga ma sa ka tha li ji we itum we biodiversity we atum we book list no ai hiba hi kila extinct sa gi jari hiba hi that rare species ni ji we that item na identify expert pick na identify sa la list down sa ai le the ji we na iram li sam phang dak le hui la tha da le ba bam ya iram li sam phang dak le ka chung kham sam phang ne ka tha sa la sam phang dak le ji the thảo cái vợ chỉ xâm phẳng được lấy trên là propagate cái thật sao xí scientifically cái thật propagate cái thật sao phải sao xí cultured cái sao phong là ra okay let's say greenhouse sham là cái atom này khí atom này environment atom này environment gì cái thật đó thì atom này trong cái đó true issue hard issue chỉ cái rằng là cái thật thì là cái thao đồ thì là atom we that natural habitat ya natural habitat ka ji itum na study sa khui laga let's say ka the propagate sa khui vai ke ji ba ji ga jam to itum na ling sang nyao sang sa da la awi natural habitat ba ji ke la study ma sa ka va that ma khar la tra le ba more khar sa la or let's say ashon shok sa la ka chung ka mà thà đó mới giật cái chung lại ba bông á, thế là thông minh natural habitat he study cái sao là tất cả sao là của, thế là chỉ thao gì, that it's a very tedious and very that cái đó trả hở that steps trả hở cái dạng người á hở cái lần này cái chỉ ít thông minh bằng đó, chỉ bằng chỉ thật cái là sao là cái thông là ít thông minh diversity biodiversity ba hi cái thà đó sustain sa mai da to thi vai ra ka tha da chatwa pai ra ke ji da focus mane ki wang wan na iram ka thai khu hợp au daga ngalai tewau itum we thingna raha or tamsa da itum we ter kong ki thai la hak tam lai ram thai chang. So I think it's fitting that it starts from a place like ours. Khư ka hagram na ngalai teo da klei ram na hita da sa ka da ngaman ka pai participate sa pai kala ka araba khư li ka cha ram bui da reserve forest ka jing tha lai sir ka systematic sa lai na ram na sa da klei ba ji iwa ji da khư kung dai bing li la replicate sang sa ngai sne ba na ram mui tha da ma sa kar lai sa re ka any ideas in what ways itum reserve forest or kichba naram we allocated the biodiversity wang the allocate sak hai late la jang systematic samai the sa sai je ka or khugji na because if we wanted to protect our environment itum we shiri shira thingna ra yok sai je ka or preserve sa sai je ka khyak mang na sak bai ning la jang because the whole ecosystem like itum na rain chaka that the gotong protect sa in the naram na sa iram na sa somtal na sa talu na sa sharakong that tanri that range ti sa sa it will make sense otherwise naram na sa iram na mai thodao for example chidai ga che chu kan khanam le la chang ena khu khnai ram ding na la ki mong na participate sa pai ra replicate sa pai ra Bachelor that okay share sagila kazangkat wa itumwi that biodiversity management committee gi hiwa that Indian biodiversity bashino recommend sang jine each and every that locals maybe being or villages we I na tang da washung da the committee set up sang hawai gi ba ji wa that recommend sai yeah je the villages
tada ara shampoo gai re tada ina kasada ku aga knila tada shampoo mamanda le tada athumra management biodiversity management committee tada form salaga tada jila tada shampoo mamanda le tada hibahi tada iva tada ku level le na tada sham sakai tada jiba jaya jina tada hiwi gan khana gala hiwi tada hiwi objectives ya hiwi objectives cái thà cái or cái thà the chặt vả objectives mang mình là rồi thì vì chặt vả cái chỉ plan bình chỉ là thật mà thao mày thì khi là sao là cái thật atom we mi à hơi khani li phá sang la in charge mi là cái gì or thật chỉ mình sao là atom we thật already existing thật committees or biodiversity management committee we thật exist sang hay ở trong the villages li trong the vả là cái tada athumwe ne la tada experience tada share sa wang na ku than chi la tada sang sa ngai chi ga ba jam de iram wang na sa la ga na da han tada neighboring villages things na sa ga ba tada impact ba ji keu mai kharo ya ba jam de neighboring villages thing ga dong is in la sa sa ga ba impact ji chung mai khar da tada hak mai khar da tada ki la le ka pre chi na every villages the sabai the biodiversity management committee jiba the forms alaga itum the sadak le wadak le ji the kja we objective ding rock the kila chatwa pai the itum we environment hi ecosystem hi the kajang kat in the preserve salakse or sustain sang saklakse ji we the target le la the forms sang sangai the katha the target pa jam to the or goals and objectives they could achieve sarak jiba jam kaja rang we or kaja we kila idea attitude the shopper no jiba jam ka the form sa laga hiba hiva that the main target wa itum we that the main objective power that the ecosystem or itum we lay the clear that the biosphere or biodiversity itum ni that the kazanka that the sustain sa laga that opti shop kawai gi target sang sangai that jiba jiba ya Dr.Lightson Ngashangwa we website jil yariving palaga kima mai ka tha WhatsApp mai click jil tar ra yang khiro no ji hangai yariving le la ara kan rek sang rai da mai ka thora tam ne tang ho naw ping ka chung ka ta phong chung ni mai ka chui ji itum ka thai ka sa sam phang rai but here masami se ji la hangai masang sangai me viewers ping Meisum viewers ping only tada ngot ngai itum wi ngalai itum wi ram thing kapung mai ma thoda se itum wi thingna ra ha kala sayu vayu itum protect sa se kala kacha ram tada reserve forest sabai ka ikatha biodiversity itum conservation ki ji tada ning sang la gai na sa se jim ning gai itum wi ngalai hila tada akhar makhar lui ji ter mong lui ji itum kajang kha terum tang bai ni kha ter tang gai khu gu chung le ye yang itum thingnar ha tada mo hong ro lui ji tada khu nga ba pho gai re chang hi tha tam ji tang gai mara rang gai itum tada mathuk mai da nga phai phai sa se ji la tada share sangai Dr.Lightson no, we really sadly here the community, not just our community, but to all mankind, to park me, Kirak Vain and sadly, and then Rambak Chaka Biodiversity, we the core committee Lizang Lagay, the Lungsang Land sadly, Delhi Li Bamle, Lagala, Church Li, Guwahati Li, Church Li, Youth Li, Maling Lagana, La Matalagana, Delhi we, Kerlizang Lagsaji. You're contributing a lot to the community. What's your big dream? I just want to ask this and end our conversation. I've taken a lot of your time. You big dream, eh? Big dream là mong vam này vào. Cái thật yêu thật in thật ninh rằng mấy thứ gì cháu rồi lẽ thật yêu vang ấy là mi cái daily ục mắc năng sang ngày mình này
that in a iwi shong in a key contribute such a or in a iwi neighborsly or in a iwi swatali or in a iwi shimkurli katha ring pang sagra or katha atumli the iwi bang in a makana sakmara jiwi ji tada cunning eva ji tada ji sawa kwai or ji shapin the ji tada ningli tada high laga what sawa ji eva. Thank you so much, Dr. Lightson. Rambuli, Novodia Lili, Hawina, things are gonna like junior Kansai, and then the way you have no way, like Tamni, Mga Pri High, Atangina Kantala, like Tamaman, the Church Lee, Kala Yudli Sepagsa. After that, also, no way, further studies, PhD, Papil Hanung, the community leader, the Oramung to Arila, the then some project, Kala Sabagi, or no Ajing Shangalaga, and we thought being the Colonel being the Chunga admire Sagapai, Kala inspire Sagapai, in reading the creative wrong, Pachunkaninshi. Thank you so very much for being such a blessing for our community. No way. Savagi project psychological run and so me the mga Ricardo quick Saruno Galisin Kumbi Kamai Zingung Sarum si Hanga feeling some way. Thank you so much for joining Meisum. Oh, thank you so much.